Kako je uopšte došlo do toga da se TED govori prevode na mnoge jezike pa i na srpski i kako i vi možete da se priključite tom procesu, reći će nam Ivana sada nešto više. Izvoli. Hvala Marko. Projekat prevođenja, TED projekat otvorenog prevođenja počeo je pre 4 godine kada su gledaoci koji vole TED govore poželeli sami da ih prevedu na svoje jezike zbog svojih prijatelja, porodice koji ne znaju dovoljno jezik, koji ne znaju engleski dovoljno i oni su kontaktirali TED i rekli su da li oni to mogu da urade. Naravno, u TED-u su ljudi bili oduševljeni i rekli su što da ne. Tako je startovao Open Translation Project. Počeo je sa 40 jezika i oko 200 volontera. Do danas preko 12.000 ljudi iz čitavog sveta prevodi TED, TED-Ed i TEDx govore na preko 100 jezika. To su ljudi koji to volonterski rade, koji ulažu svoje vreme, svoje znanje, svoju energiju i strast prema ovim TED govorima kako bi ih približili široj publici. Oni nisu nužno i uvek profesionalni prevodioci i neki od prevodilaca volontera možete upoznati danas. Oni su sa nama u publici i ja bih voljela da ih pozdravite jednim aplauzom. Oni su... Tu su. Gde su? Evo ih. Neke druge možete upoznati i preko intervjua na blogu TEDx Novi Sad sajta. Ono što je zanimljivo, to je da sada možete, kod uvek ste mogli svi da se uključite u projekat otvorenog prevođenja, dovoljno je da znate engleski i srpski, da prevodite TED govore sa engleskog na srpski. Međutim, od pre godinu dana možete da prevodite i govore sa srpskog na engleski ili na neki drugi jezik. Dakle, ako vam se dopadne neki od govora koji ste čuli danas, ako biste voleli da ga prevedete na neki strani jezik koji govorite, to možete takođe da uradite. A ukoliko ne govorite ni jedan jezik, a želite da se na neki način uključite u ovaj projekat, možete to da uradite putem pisanja transkripta. Znači, transkripti koji se pišu za TEDx govore, kao i za TED govore na originalnom jeziku, u ovom slučaju kod nas na srpskom, koji postaju osnova za sve ostale prevode. Tako da ukoliko ne znate ni jedan drugi jezik, a želite da se uključite, možete to da uradite na taj način. Možete, ako ste zainteresovani, da nas pronađete naše prevodioce ili mene u toku pauze ili da saznate više na našem sajtu TEDx Novi Sad. Toliko tome. Hvala. Hvala.